Divlja svinja po stilu i načinu života najsličnija je čovjeku. Zna biti dobra, loša i zla. Zna da napravi najteža krivična djela. Ljudi joj sude i presude, ali se svinja krije i neće da se preda. Preko 200 lovaca i Sokolca iz renjaninskog sela Lazarevo krenuli su u potjeru za koju kažu ovo je hajka na divlju svinju. Dobro jutro svima, još jednom ovako da vas pozdravim ispred lovačkog udruženja Glasinac na kojem imam ingerencije, da vam poželim ugodan i dobar lov. Danas imamo tradicionalno udruženje s gostima, ali ove godine naša sekcija nema gosti, to nije do nas, to je do njih. Danas ćemo loviti na lokalitetu Crni vrh, puca se divlja svinja, šakal, vuk. Sa grupovođama i glavnim ovim lovovođom sekcije smo dogovorili koji će praviti rasporede, kako Luka Luš će voditi Čeke, Ajdin će voditi Davora ili Zorana, to ćemo sad dogovoriti, a Meho će komandovati pogonom. Tako da vam poželim još jednom mirnu ruku i dobar pogled. Lovci su primijenili taktiku. Jedni su tjerali, drugi čekali. Ja sam Mehmet Šahinpašić, lovovođa sekcije Sokolac 1. Znači, sastavni smo dio lovačkog društva Glasinac Sokolac. Danas lovimo u predjelu Crnog vrha. Pogon kreće od sela Podkrajevi, a krenut će u pogon lovci sa 5 kerova. Naš današnji lov se dijeli u dvije grupe, znači idu jedni lovci u pogon, a drugi su na čekama. Na čeku je otišlo 10 lovaca, bit će raspoređeni, vođa će i rasporediti na čeke na bezbjedna mjesta kako se ne bi ništa neželjeno, ne daj Bože, dogodilo. Posle pogona javit će lovovođa glavni zborno mjesto gdje se završava lov i vraćamo se na polaznu tačku. Šta je zadatak ljudi koji... Zadatak današnji je lov, danas je isključivo lov na divlju svinju i slučajno ako bi se neki predator pojavio, vuk, šakal, lisica, divlja mačka i slično, to je dozvoljeno, a isključivo je lov na divlju svinju i po mogućnosti da se vodi računa da se krmača ne dira, da se lovi vepari i nazime. To je skrenuta pažnja svima, tako da će se lovci sigurno pridržavati. Evo, za neki 5 minuta se kreće. Koji je tradicionalni lovački pozdrav? Lovački pozdrav je dobar pogled i mirna ruka. Lepo, dobro je lepo. Hajmo kuje, hajmo cure. Evo. Uškolio stancu? Jeca upaljeno je. Mi se nalazimo na mjestu gdje najvjerovatnije obitavaju divlje svinje. Imaju idealne uslove ovdje za život. Mir je, nije niko dolazio od ove godine na ovaj teren. Imaju hranu. Slobodno možete krenuti. Hoćeš li da se zajelo? Hoćemo stići dole djelovom? Pa bit ću na vezi smo. Ne znaš što ti govorim? Najvjerovatnije dole je većina. Tako je, nego njima od ozgo. Vidi, nemamo nigdje, imamo na zemlji, nemamo glas. Vi ćete obavezno stići dole, Ajdin će biti zadnji da vas pokupi. Ti imaš vezu s nama, nemaš? Nemam na telefon. Ajdin, ne ukucaj mu telefon da ga imaš, da ih pokupiš ovaj dio pogona, vas trojicu. I ostaste svi kod njihovi auta. Sad, izvinite, sam da ja, sad idemo ovdje gore i silazimo prema Delića polju. Tako je, tako. Ali tu ćete ostati, tu vi ostajete. Vi ćete proći ovdje rubom šume i ostaće Čeka na rubu šume i ostavit ćete njega. A vi ćete uvijek dole dulje za jednu ledenjaču i tu štipu skjera. Vjerovatno ćete naći neki tragova ako ne budu ovdje. Dobro. I po dogovoru svi ćete dole kad završimo, doćemo i mi do vas blizu. Povućemo se dole na zbor upravo, dakle, krenuo Čeka.
Kuda idu divlje svinje? Pitanje koje ovih dana romanijski lovci postavljaju sebi i drugim. Da li u potpuni nestanak ili blagi oporavak? Tradicionalni zajednički lov lovaca Sokoca i Lazareva pokazao je da su nestale ili otišle. Afrička kuga skoro pa je uništila ovog moćnog predatora koji mora da alarmira širu društvenu zajednicu. Po svim sekcijama lovilo se bez ulova. Ne pada snijeg da prekrije brijeg, već da svaka zvijer ostavi svoj trag. Mirko prati kerove, otišli su preko ceste, znači od Zagrađa lijevo, znaš, u Ilijak ili u Potočne. Našao sam sa kerova, znači ljepota. Ma gorla zemlja. Danas je lov posve drugačiji nego što je bio prije 20-30 godina. Danas, evo vidimo, kerovi se prate GPS-ovima. Samo dronovi fali, kaže. To ste mi rekli. Nisam pristalica tog lova, nisam. A može li se recimo vratiti na te nekadašnje godine? Teško, kao i sve drugo u životu. Čim je došla tehnologija i napredak u nečemu, ostajemo na tome. Da, mladi lovci i ne znaju drugačije nego uz pomoć tih pomagala. Nažalost. Nisam pobornik uopšte toga. Kako ocjenjujete današnji dan? Lijepo, fino. Kerovi su radili. Ja sam se naslušao ko bi vaktile. Svinja nema inače, tako da ova grupa što je bila otišla. Da, kuga je uradila svoje. Baš nas je desetkovala, da. Možda i viši procenat. Mislim da je više od pola otišlo. Ti sad ispričaj malo vezano za vrijednost ovih pasa koji prate love. Evo dobio sam informaciju da je čovjek platio 15.000 eura lovačkog psa. Je li to tačno ili je stvarno se pregoni sa tim cijenama? Da li je njegova vrijednost zaista tolika? Pa to je tačno da je plaćeno toliko, ali malo se i pregoni sa tim cijenama, malo je to više, da kažemo, naduvana. Što se kaže, to su baš prevelike cifre za pse. Ova vrsta lova je nezamisliva bez pasa, je li tako? Naravno, da lov na divlju svinju zahtijeva pse. I to kvalitetne pse. I koliko se, recimo, ulaže u jednog psa da bi bio kvalitetan, da bi na kraju krajeva i lovac imao koristi? Pa ulaže se dosta, najviše je truda i rade sa psom. Ostalo sve dolazi svojom genetikom i radom. Kako se uči od malih nogu, jel? Pa od malih nogu, naravno. Na tragove, sa ostalim kerovima starijim. I koliko je jedan, da kažemo, radni životni vijek jednog psa koji može u lovu da dadne dobre rezultate? Pa oko 10 godina, tako. U tom periodu je najbolji. Kada bolje upoznamo svijet lova i ribolova, shvatimo da su najvažnija dešavanja na kraju. Zajednički ručak u lovačkoj kući na Pedišama i večera na druženju do kasnu noć u prostorijama Romanija Putevi. Želim da vam kažem da svaki dan i svaki lov, kad nema odstrela i uspjeha u lovu,
ne mora da znači da nije bio uspješan. Vjerujte mi da sve ove godine naš najveći uspjeh je bio što smo stekli prijatelje u dosta ljudi iz okoline, iz regije i iz naših pobratima iz Lazareva, što smo mi uspjeli da zadržimo dugi niz godina tu tradiciju što su nam predali naši predci kao nasljeđe jednog odnosa koji treba da njegujemo sa ljudima koji su krvno vezani sa ovim prostora. To je naša pobjeda i to je nešto što treba da izdižemo kao vrijednost. Lov je nešto sporedno koje nas okuplja, gdje dijelimo zajedničku ljubav prema prirodi. I ono što treba da kažem još na kraju, da vam želim svima da ste svaki put kad dođete u Romanija puteve na ovo večer i kad dođete da se družite samo u Sokolac sa ovim domaćinima lovcima, osjećate jako prijatno. Živi i zdravi bili i podižem vam večeras čašu za dobro veselje i druženje. Živjeli i zdravi bili. Prošla je još jedna hajka, a mi smo lovcima poželjeli mirnu ruku i dobar pogled.